twizihiza none. Bakunzi ba Radio Maria Rwanda, kongeye kubaramutsa. Yesu Kristo akuzwe. Aka ni kakanya kahariwe kuvuga ku buzima bw'abatagatifu tuzihimbaza buri munsi. None tuitariki ya 13 Gashyantare turahimbaza mutagatifu Beyatirisi wa Orunasiyo, turahimbaza mutagatifu Yorudani wa Sagisi, turahimbaza mutagatifu Poliyogiti uwahowe Imana, turahimbaza mutagatifu Paulo Riyuhanzuwo. Ni kuri aba batatu tugiye kuganiraho, muri kumwe na Padiri Valens Twagiramungu. Mutagatifu Beyatirisi wa Orunasiyo duhimbaza none yavukiye ahitwa Orunasiyo mu gihugu cy'Ubufaransa ahagana mu mwaka w'1860. Yashinze monasteri ahitwa Eimwe muri La Drome, maze abariho yitagatifuriza ari umumonakikazi. Yabagaho atitaye ku by'isi na busa, akabaho mu bukene butangaje. Yitabye Imana mu mwaka w'1303. Turahimbaza mutagatifu Yorudani wa Sagisi, umusaseridoti. Yorudani wa Sagisi yavukiye mu gihugu cy'Ubudage ahagana mu mwaka w'1190. Amaze kwinjira mu muryango w'Abadominikani, yakomeje amashuri ye muri kaminuza y'i Paris mu Bufaransa. Yorudani yari umuhanga cyane kandi akaba umuntu ukunda cyane gusenga. Inyigisho ze kandi zahururirwaga n'abantu benshi. Nyuma y'urupfu rwa Mutagatifu Dominiko mu mwaka w'1222, yatorewe kuyobora umuryango w'Abadominikani. Yorudani niwe washoje umurimo ukomeye cyane Mutagatifu Dominiko yaratangiye wo gushyiraho amategeko shingiro y'umuryango w'Abadominikani. Amaze kunonosora neza amategeko y'umuryango, winjiyemo n'abarimu benshi. Amaze kunonosora neza amategeko y'umuryango, umuryango winjiwemo n'abarimu benshi b'abahanga. Igihe avuye mu rugendo muri Palestina ku itariki ya 13 Gashyantare mu mwaka w'1837, Yorudani yaguye mu nzira ari mu bwato bwaruhamye mu nyanja ya Mediterane. Uyu munsi kandi turahimbaza mutagatifu Poliyogiti. Poliyogiti yahowe Imana mu mwaka wa 50. Poliyogiti yari umukwe wa Felisi, intumwa y'umwami w'Abaromani muri Arumeniya, akaba afite inkomoko mu Bugereki. We na mushuti we Neyarike bari abasirikare bakomeye mu mutwe wa 12 w'ingabo z'Abaromani zari mu birindiro ahitwa Meritene muri Arumeniya. Sebukwe Felisi yari yarashinzwe n'umwami w'Abaromani kurimbura rwose ubukristo muri Arumeniya. Poliyogiti yari umupagani, yari atayemenya Yezu Kristo. Umushuti we Neyarike we yari umukristo, nuko atangira kumwigisha rwihishwa, aremera abo mwigishwa. Guhera ubwo aba intangarugero mu bemera Yezu Kristo, ariko ntiyahita agaragaza ko ari umukristo ako kanya. Rimwe burya ngo impamvu inganururo, aza kunyura aho bamanitse amatangazo y'umwami, asomamo itangazo ryavugaga itotezwa rya Kiliziya, noneho ibyo kuyirimbura. Rimwe burya ngo impamvu inganururo, aza kunyura aho bamanitse amatangazo y'umwami, asangamo iryo gutoteza Kiliziya, noneho ibyo kuyirimbura rwose. Poliyogiti itangazo araritanyura, arakomeza ahura n'umutambagiro w'abapagani batambagizaga ibigirwamana byabo. Arabasanga, ahirika ibigirwamana bari bikoreye birajanjagurika. Bahise bamufata, maze we na Neyarike bashyirwa mu buroko. Umugore we Polina na sebukwe Felisi baramwihata ngo bamuvane ku izima aticwa. ariko bibi arabananira, yemera guhorwa Imana. Bamuvanye mu buroko,
maze bamuca umutwe apfira Imana atyo. Batisime yabaye y'amaraso kuko yari atarahabwa batisime y'amazi. Ubwo hari mu mwaka wa 150. Umunsi kandi turahimbaza Mutagatifu Poliyogiti yari umupadiri wo mu Bushinwa, akaba yarahowe Imana. Yavutse mu mwaka w'1778, akaba azwi cyane kubera ubukene bwe no kwicisha bugufi byamurangwagaho mu butumwa bwe ahitwa Deyang. Igihe arimo yubakisha aho gusengera, yabwiye uwubakaga ko abona imirimo igenda gahoro cyane, nuko birakaza bikomeye uwo mwubatsi wahise ajya kumurega. Ubwo baraje baramufata, basanga asoma misa, icyakora basaba ko bamureka akabanza kurangiza, baramwemerera. Arangije bafata ibikoresho bye bya misa, nawe baramufata bamushyira umucamanza. Kubera ugukomera kwe byababaje cyane umucamanza, nuko bamukubita ibiboko 40. Yapfuye anizwe ku itariki ya 13 Gashyantare mu mwaka w'1818, ashyirwa mu rwego rw'abahire ku itariki ya 27 Gicurasi mu mwaka w'1900. Akaba umwe mu bahowe Imana 120 bo mu Bushinwa banditswe mu gitabo cy'abatagatifu ku itariki ya 1 Ukwakira mu mwaka w'2000 na Papa Mutagatifu Yohani Paulo wa II. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, turakwinginze ingabire yawe nituyobore, ihori tugenda imbere kandi duherekeza, maze dufashe gugukira gukora ibyiza tudadohoka, kubwa Kristo umwami wacu. Ndangije nifuriza umunsi mwiza abahimbaza abatagatifu Beyatirisi Yorodani wa Sagisi, Poliyogiti, Poliyogiti. Namwe inshuti z'Imana kandi bana babikira Mariya, mugira umunsi mwiza. Padiri Valens tuhagira Mungu ubifuriza neza n'amahoro bikomoka ku Mana umubyeyi wacu. Umubyeyi Mariya abafatira iby'uburyo kandi mu isengesho ryanyu aho murivugiye hose. Mwamikazi wa Kibeho udusabire. Mwumvaga ikiganiro Umutagatifu Twizihiza none, ikiganiro mugezwaho na Radio Maria Rwanda.